lakini sasa tangu barabara itengenezwe, maendeleo inakuja kwa wingi, inatufungulia mlango. Hata sisi tunajihesabu kama Wakenya, kwa sababu hii miradi ya barabara imeanza kutufaidi tayari. Watoto wetu youth wanaandikwa kazi, wanapata pesa, na baada ya kumalizika kwa barabara, baada ya kumalizika kwa miradi, funguo ya biashara inakuwa mingi sana, magari zinakuja, biashara zinafunguka, na sisi naye kama wafugaji tunafaidika, na tunashukuru serikali yetu ya Kenya. Na barabara ikiisha, hii sehemu yetu itashikana na Northern Kenya vizuri, barabara itafunguka, biashara itakuwa mingi, maendeleo itakuja, na sisi naye tunajihesabu kama Wakenya.